إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu Abu Talib'ti Abdümennaf deb adaşkan. Bu orunda biz radıyallahu anhuma deb aytpayız. Antkeni Ali radıyallahu anh'ın atası Abu Talib kapır bolgan. Oşol sahaba bolgan emes, musulman bolgan emes, kapır boydan ölüp ketken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alıp gelgen şariatты kabul algan emes. Ali ibn Abi Talib Abu Hasab, anın kunyası Abu Hasab el-Haşimi el-Kureyşi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in atasının bir tuğanının balası. Jana ata Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in atasının bir tuğanı desek. Jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in küye balası. Ali bin Abi Talib jana dağı bir kunyası Abu Turab. Oşol topraktın atası degeni. Anı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aşında yatağan, al meçitte jatkan kezde, anın üstüne oşol topraklarda silkip, oşol meçitte jatkan kezde oşol kiyimleri toprak bolup, üstü toprak bolgan kezde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kelip, anın kiyimin kağıp siltip, tur o Abu Turab deb aytkan. Turgun o topraktın atası deb aytkan. Jana İslamdagı musulmandardın 4-cü halifası. Hicranın oşol 40-cı yılı alamdan ötken Kufa'da Havariciler tarafından öldürülgen. Ramazan ayında haricitlerden, oşol havaricilerin kolundan kaza tapkan. Ali bin Abi Talib bunday deb aytты. An Ali bin Abi Talib radıyallahu anhu qal. Abu Talib radıyallahu anhu Ali bin Abi Talib radıyallahu anhu bunday aytты. Ala inna dunya qad irtahalat mudbiratan wal ahiratu muqbilatan. ولكل واحدة منها بنون فكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. Dünya yaşosu artın salıp ötüp ketet. Dünya yaşosu artın salıp ötüp ketet. Tübölük ahiret yaşosu senin aldığından çıkat. Bunday aytkanda tübölük ahiret yaşosu senin aldığından kelet. Biz aldıda küte turgan bul ahiret. Ar birinin baldары бар. Ar birinin baldары бар. Бұл сөздер улуу bir kıska sözdер. Dünya yaşosuna batıp kalan kezdе, dünya yaşosuna daima oynop ahiretти unutup ölbөгөндөй жашайбыз. Мына dünya артын салып bizге карабай кетет. Ал ahiret болсо биздин алдыбыздан чыгат. Ar birinin baldары бар дейт. Силер акыреттин балдары болгула. Дүйнөнүн балдары болбогула дейт. Бүгүн амал бар, амал кылуу бар. Жана эсеп жок. Эртең эсеп бар, бирок амал жок дейт. Бул хикматтуу bir сөздөр, bir адамды bir ойлонтура турган bir сөздөр. Абу Талиб радıyallahu anhu'nun шундай илиминин тереңдигин далилдейт мындай сөздөр. Mına ушул сөздөрдү bir hikmatlı bir danışman adam uğup Abu Talib Ali radıyallahu anh'ın mına ушул sözünü uğup bu sözdün manisini tereң düşündü. Ağa kattуу tasir berdi. Dünya yaşosu артын salıp ötüp ketip jatat. Ahiret yaşosu bolsa seni tosup alуу үчүн жүзү менен sen tarafka карай келе жатат. Seni kütüp alуу үчүн. Ошондо ушул hikmattуу адам мындай деген экен. Fa'ajabun liman yuqbala alal mudbira ve yudbira anil muqbila. Adamdardın avalı taң kalıştуу дейт. Артын салганга жүзүн салып калды. Жүзүн салып турганга артын салып алды. Мындайча айтканда, артын салып кетип жаткан дүйнөгө, өтө турган дүйнөгө, түгөнө турган дүйнөгө жүзүн салып, бул дүйнөдө түбөлүк кала тургандай жашайт. Түбөлүктүү да өзүн сезет. Аны алдыда күтүп турган акыретке артын салып, аға даярдығы жоқ, андан баш тартып, артын салып отырады. Мына ушул нерсе. Аллаху алам, ва саллаллаху ала Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллям.